thlir tu le ngai thla tu te kar to pin rin ni chi bai le vekule tunruma chani zanin khe result time bul kan han tan zoi anga chumi zolama football thuleng te kan thlirin kan ngai thla ho chaudon nia season tharlo omai turatana inpo chane chutla phrang phrang chon an nei chun zom sela united team lampo inpo chana an nei aron chak ve ta hin anking bui rosenberg to singa fai ngutin ansop nizana pre-season tour in khel munam taka hian united hin atir train game an thunun tluan zaka minute somthum pahanna goal ma saber kan muwa role tharma bak eng tak nei CLAC chon ma an hroina goal khungin dinglama ball alaklu chu rosenberg defender moizata abum nuwa velam kila athoi luta ma an hruai minute somnga parukna josor zirgzi chon rosenberg tlar hnunglam abum phai pop maya goalkeeper thlenga bum zowakin gola ped lutin sini fain ma an hruai le hemi nu hian minute somruk pathumna jacob daveni chon an goal thumna moizatin aron khung leya minute somsari pahni na dinglama tanga ball ron kalchu Harry amasong gola chuilutin hetiang deuh chen minute somriat palina dinglama tanga ball ron lut chu Ethan Williamson gola akhung ve leya tihian united in olsam takin singa faingo thian hne na an changjui ta ane season tharo turatanin pu chana an nei thahle Manchester United hian tlatharlo tur ni khat zanda rungle chan vehin club friendly match Atletico Madrid chu an machon le dona Niriata Paris Saint-Germain chu machon le don boken ni som pathuma Leeds United chu an machon don boka ni som panga AC Milan machonin tlatharlo tur ni som ni pania Premier League ka an game masaber khel donin Hull City an machon don ane hemi ma hian club friendly match se game level khel tur an la nei ane pre-season touring kheldanga Barcelona lampo an chaka nizana an game khela division niamlam club CE Europa chu goal khatin an hne hein khelen Barcelona tan Ibrahim Diarra Hector Ford maibaka Alex Gonzalez ten goal an khunga le lampol team Europa team tan ani bak en ton kara chun goal khat akhung ve bok Barcelona team hin olsam takin hneina an changa pre-season tour anni pohian an nei chhomal mal don ane inkhereza lamchuka san taila football thulenga lut chho donang o ma kukurela lamatang hin bul tran taila akhong ai thla kum angreng khop mai kukurela chan tun nai han media ten an zone chu ron changin kuku chuan fa kanaya autism natna tuna hian anei mek ane engwanga kalu te hi zonge kani timin zot ni chuan kafa pa hianin engtikai machon min thei ngil karinga chumi huna chung ka samatang hian min hrele thein karing tuna hian kafa pa tan engkim ka hlana ka theina zongjong ka hlan bok ka du thu sam chu poisa nei mi lo po nima ila kafa pa hi hrisel takin nom se engtiklai point min thareng se ti hi ka du ber ane kalu zo chan po chu ni ting kukurela chuan arun soi Jürgen Klopp po German national team nam chang coach thar tan an la lut fel tange nge ya hemi nu hian media ten an zona chu Klopp chuan ron changin tun din munaing he na hi karon chelta ani ya ma se kawolok du cheu ane Julian Nagelsmann Thomas Tuchel de chung inthil ti zongjong kha ka hreveka chuti chung chon he na hi kapom ane keima wanga ka chung te thlenga in be ani ngat chuanin ka na hi ka ban chan nga lang min du lawani chuanin mai chana min hril ula sumphut mi lovin he mun hi ka chu asan ngal wangwangang ti hin asoi Omzeber chu Germany team hi thataka kai hroya du tina aniber maya chuti lai kara anche chiat dewa ron soi sen nate invau kan hanting chi ta adu velem lo ni tura ngai ane Jürgen Klopp hian anai thataka achel tur thoiro asoi thong Vozin ha point club thara nei don ti achianga ni zanna ma han chile club azum tur thu ti chian ni yen he club azum chan ni anzota Vozin ha chon footballer kani ang takin kalarna nilovin sumdon na wanga min la lu du lo te ke chon ka du ane Omzeber cho min chor du tu club zom ka duwa kalarna wang cho min la lu tum tu te chu ka nar ve kang tin asoi Vozin ha hi Instagram goalkeeper followers nga ber anime ka alar vet le alar na kal tlanga sengnu tumte hi chu anol ta vek tina ania chile tlap azom ta dai don ane
World Cup Final chungchanga Leandro Paredes po aron tong chuak vele tangenge ya Spain team nen anin machon chungchanga anzona churon changin Paredes chuan soitur awum vak lem love a thazok an chak anima ya game thatak an khela chakpo an phuwe abak soidu kanei lotin Paredes chuan aron soi Paredes hliam chungin kheltia an soi kha ani ya ani hian thuthar aron nei vele ta ane Carlo Ancelotti po Italy team ina ansom na chu anol tak thule Brazil team akai roi chun zam tur thuni jang khan ti chian ani ya World Cup lo omle tur thleng heram team hi akai hroyang kan hria tangin tun na ya Brazil team hi cho sandonin thom aleng na sakhop maya ma se akai roi chun zam tur thu ti chian ani zuita ane Pep Guardiola le Italy team te po anin tha then fel tak thuni jang khan puan ani ya anin tha then kan ti khanin kot satana laglu antum na konga ani he kan hria tangin Pep Guardiola le Italy team hi seizom an hlo angreng khop maya ma se Pep hian hlo tan hian in pau million somni velai aphut ni in an soi hem maya hei hi Italy lamchon an phal hei hi Italy team lamchon an du big lova anin dorne kaltuang lovin atop zui ta mak ane Chelsea lampoin nimin lama kan lo tarlan to lakroik chu an senglu donti achiang ta nizan na makhan aman le mol chungchang apo inrem na nei felta yin tu na tang rei lo te ya pale satrain ani hi an senglu tang kan hria takin nimin lama khan mimal thila an lo in rem to wa lakroik khe Chelsea lam hian an senglu don ta ane FIFA lampoin ranking chok tharber chu anron tilang vele ta FIFA ranking tharber hain Spain chon fal takama shwayen Argentina in andota France chu pathumna omin England po palina an oma Brazil pangana omin Morocco chun andota Portugal chu pasarina omin Belgium Netherlands le Mexico ten andot ane top 10 huang noilam chia top 20 lam hitar rang vele ta ila Sompakhatna Colombia, Sompanina Germany, Sompathumna Croatia, Switzerland, Italy, USA, Japan, Senegal le Norway baka Uruguay ten andot le ane hamara despo za somthum pariatna anlaum venel nel mai Sky Sport lampoin FIFA World Cup khel zota ka ranking player big te chu anron ti chuak vele ta ranking anti chu thara hianin somna pa kubarsi chu anda Pakuana Americ Laporte chu omin Pariatna Oyarzabal chu auma Pasarina Pedro Porro chu omin Parugna Erling Haaland auma Pangana Unai Simon chu omin Palina Osman Dembele auma Pathumna Jude Bellingham chu omin Panina Kylian Mbappe chu auma achung bera hian Lionel Messi chu aum wang mai anron tarlan dan hiat phu kan ti hlomemle Transfer market lampoin ni jang khan player hnu zol somte chu anron tar lang vele ta among bera hen Joe Neves chu omin Euro makta doi za somni hu velang hlutna nei anga chut ani ya adota in varas khelia chu omin ani po Euro makta doi za somni tho ani ya Vitinha po za somni anga chut ni hian Vini po za somni anga chut ani ve bok Parugna hen Pedri chu oma a hlutnei Euro makta doi za somnga anga chut ani ya Pangana Jude Bellingham chu omin Euro makta doi za somruk anga hlutna chut ani ve bok Palina hin Michael Olise chu oma Euro makta doi za somsari hlutna nei anga chut ani ya pathumna Kylian Mbappe chu omin Euro makta doi za ni man huang vel hlutna nei anga chut ani pakhatna hian pahni an oma Erling Haaland le Lamine Yamal te chu omin anni hlutna hi Euro makta doi za ni somni velai angin transfer market hian hlutna nei angin an chut ani kan pum zong ani hlomemle Golamin atarlan danin Cristiano Ronaldo po Portugal lamchon thlautlak antum angin anron tarang vele tatlat mai Ballon d'Or trumnga zet lodong to Cristiano Ronaldo Portugal Football Association lamchuan antim boina ber angin angai tan to ni te point antar langa hemi wang hianin anram team tana inlan to lotur le chumi tel lova antim siamrem antum ni hin anron soi kanpum kan oi zong ani hlomemle Real Madrid lampoin nimin lama kan lo tarlan zoi to Xiaomi ni chushal anphal angin thu aron leng vele tatlat maya Florentino Perez suan ani hi chotir anpoi ti lo thu asoi ni hin antar lang kan hria tangin United lamin number 6 midfielder anzon lai alo ni ve mek boka United lama hina lu nge arinom chho tran ta khop mai
Rafael Leo point ni sang khan thu thar aneya Premier League ka akal theina chan sang chhote zelin Rafael Leo hi AC Milan chan shal an phal thu an puang chiang ta aman atan Euro makta doi somru ka tanga samsari vel an phu thoiro an soi thong tundin hmuna Italian club AC Milan tana khel mek Leo hian du tu anei nuala English Premier League ka akal mai arinom Arsenal lampoint Johnson su an hnai chho to hlenin Sky Sport News son atar langa indoor na hi angkal pui chhomek ni hin an ron tar lang Arsenal team lam hian William Saliba mun rok lo khatu turan zong chhona sakhop maya achol reidona wangin adin na lai lo ding thei turi an zong chhomek ane chumi tan John Johnston sam hian hoi chhomek ka indoor na po akal tuang ni hin an soi United lampoint an tlarlai lam thom chak an tum chhove zela chumi tan John Sky Sport in Tarlan dan chuan manuko ne emo baleba te chu senglu an tum zen ni hin alanga indoor na po hi angkal pui chhomek ni hin an soi United hian midfielder thar la lut to ma se midang senglu tur an la zong chhomek zela player pakhat senglu bel an la tum chumi tan chun baleba le manuko ne lam hi an hoi me ka atoi mo zong zong hi chu an senglu thei arinom BBC Sport in Tarlan danin United lam vekhian Botafogo train Danilo chu andur ngei ti anron ti chianga BBC mewin atarlan chuan hei hi adik tura ngai ane country tangien Botafogo tan inlanin Brazil national team tan pokaw ani thei hiala United mit atlung chawni tura ngai ane indoor na hiang kalpui chaw tranta ane Thomas Muller point ni sang khan thu thar aron neya Lionel Messi chunga Henry Free te chu an bias big thin thu aron soi ve tlat mai Thomas Muller chuan trum tam tak Messi nen heng kan loin mat son towa referee ten andu sak big ti hi chu thudik tak ane trum khat kanin mat son trum poin he tiang thil hi soi nge nge ngain ka sia Messi la kain ka fall mi alawa ma se referee kha chon ka fall angin angai tlat thung ane Messi khan min tlo azoka chuta chuanin referee thutluk na chu Lionel Messi tranzong in anitlat mai enga po chuni ta semin hnial inom pon hei chu thudik ania Messi hi an tranzok ti chu thudik thlapani ti hin aron soi ve khau mai Manchester United point team thokin na tarlan dan chuan Taylor Adams chu senglu antum ni hin alanga Bournemouth midfielder senglu tur hianin sum the chuanual antum country in United in mithar anjong chhona sakhop maya Taylor Adams point du zinga tel tura ngai ane Adams salut na hi pawmilen somthum panga vel ni tura ngai ane AIPS anti mai the International Sport Press Association AIPS lam chon ni jang khan FIFA World Cup nei zo taka best player te chu an ron thlang vele ta top 3 te an ni hian an ron thlang ane ni zana an thlana hianin pathumna chintei tar langta ila The International Sport Press Association lam hian best player top 3 an tarlan chu pathumna Jude Bellingham chu awma pahnina Kylian Mbappe chu ronda wangin pakhatna hianin tudang nilovin Lionel Messi chu an ronda ane FIFA World Cup khel zota ka best player an thlan Rodrigo aming alang ve hau lo maya The International Sport Press Association lam hian top 3 an thlan zinga FIFA World Cup best player ming hi alang tatlat lo ane ani lam hi chon best player a Lionel Messi hi an thlang ta ane Lionel Messi an ne takin choi moina hi adonga vote hi point sang khat za samsari pakwalai a muwa an khan lo hle kan pom zong ani ve thei mayem le Rodri chu parukna awm ni hin antar lang ve bok Manchester United po Alex Scott senglu antum na konga chon anin hnuk dok ta ti puan aniya United hian Alex Scott hi senglu antum to lovang Jerusalem hian Alex Scott mana hianin pawmilen somli an phu ta United hian hei hi aphu lo ni hin an ngai thung senglu antum na konga anin hnu do thu an soi ta mak mai hetiang ani ta ga chuan amadu tu tlap dang te tan thulo mom tak ani ngei tura ngai ane Argentina President Javier Milei point ni jang khan thu thar anon neya Javier Milei chuan Lionel Messi mai ba ka Argentina laka chun mi tam tak chu an thik thu a chiat thu a soi Argentina President chuan ani na taka chuan ka en leta Argentina team hi FIFA in andu sak big na kai chuan ka hmumi alawa World Cup final a kan van do ya ma se thren khatin min du sak big tia an soi tam lo tuk hi thil fair lo tak ani
ngun taka han en phei chonin min du sakna ke chun ka hmumi alova kan champion kuma po min du saktin an soi thawa chu thil dik tok lo ane anril ru hi a chedevin ke chun ka ria a an thik thu a chele bok min du sakbik lawin ke chun ka ria tin aron soi ve tlat mai heti megla hian Argentina fans thanem takte chan petition chu anron saina FIFA World Cup final chu khel that andu thu anron soi heta hin petition anzia hianin mi sing riat le sang ni velai chan ming anzia nan towa final referee chu a corrupt ti hin anron soi inge kan ngai dan hlomle final match referee kha chu Scaloni ngei point aham that thu te po asoi ania fans la meroin aham thatok lo ti hian du sakbik anei tin anron soi vele ta ane Liverpool lam point Bradley Barcola lam chon hoi nget chho tran ta hle ni hin alanga court of sight in atarlan dan chuan transfer kongka loin hongtora senglu antum ni hin an soi kan hria tang hin Bradley Barcola hi PSG lam chon chu an phal sak towa amanero an share to hle ane transfer kongka in hong me ka hian Liverpool hin senglu antum don ta a ang hle Bruno Guimaraes chungchanga po Chelsea an ron lang vele ta zok maya player thar senglu thiam le nga thin mai Chelsea lam chon an du thu an ron soi vele ta mimal thila Gunners lam chon in remna an nei pui towa aman le mual chungchang ero an lein rem chialo ane hetiang kara hen Chelsea churon lang vele zokin hijack an ron tum don ta ane Manchester United point ni jang khan thu thar an ron neya Saudi Pro League pan tu ranga mide ten an tarlan Bruno Fernandes chu zorlai ani lo thuron ti chiang ta yen achuak don nia thom leng chu thudik tok lo mai ani thu an ron soi Bruno hi tun haya chuak turangin thom aleng chiam maya hi United chon thudik ani lo thu an ron ti chiang ta ane English Premier League club tena singlu tuma an hel na sat mai mabak eng tak nei Somerville chon bei seilo takin sum tamna Saudi Pro League lam apan ta dai maya Al Hilal chon ni jangkhan an singlu tak thu puang hin aman atan pau million somnga panga etsona pau million som om turin in remna an nei fel tange nge ya season thara Al Hilal tan a khel zui don ta ane Italian Football Association nampoi ni jangkhan thu thar an nei ya Andre Pirlo chu an senglu tur thu an ron ti chiang ta kan hria tangin Italy lam hian coach thar tur tang Carlo Ancelotti mai ba ka Pep Guardiola te an bia an hlo cham ve hemi nu hian Andre Pirlo chu an beleya indoor na kal tlong in Pirlo po hian alo pom thowa tu na tangare lo te an senglu thu an puang don ta ane Real Madrid lampoi ni jang khan thu thar an ron neya Ian Demon chu senglu an tum thu ron ti chiang ve ta yin Fabian Tarlan dan chun amana hian Real hian Euro makta doiza an the chuak don a ang hle Fabi mewin aron Tarlan ta ka chun hi adik tura ngai ane PSG lam hian mimal thila in remna an lo nei pui towa ma se indoor na an kal pui chak lo khop maya club dang ron lang chau huai yin tu na Real Madrid chon a release lo sang chu the chu anin huam thu an ron soi ta khau mai an senglu mai te po arinom Barcelona lampoi ni jangkhan thu chu ron siam hin Mediaten Julian Alvarez le Lamine Yamal in thleng antu manga thu leng chu thodik tok lo ani thu an ron soi fel vele ta Julian Alvarez chu senglu du viuma se Lamine Yamal nen in thleng antum lo thu an ron ti chiang ta Mediate chon thu an phua chopna sa thin ang reng khop maya hemi chungchanga hian Barca po an ron in soi fia vele ta Manchester United point ni zan ve khan thu thar dang an ron neya team tokin tarlan dan chon United hian transfer kongka in hongme ka striker thar senglu antuma chumi tan chon Ali Watkins chu senglu antum don ne tarlan ane United hian Andre Santos meiba ka Yuri Telemans te anlo la lut towa tlarmalam an boy pui chho tran mek chumi tan chuan Oli Watkins se senglu antum don ta a ang hle Villa lam point Watkins se chotir an phal ni hin alanga United tai kan hmu ni point thilmak ani lo tura ngai ane Arsenal lam point ni jang khan thu thar an ron nei vele ta Gabriel Jesus man chu an ti tlom zual le tak thu puangin AC Milan in laklu andu chon an senglu thei tur thu an soi Jesus se ton din mona Arsenal hian amana pau million somni bak an phut lo thu an soi fel vele ta AC Milan lama ani kan hmu nge te po arinom chho tran ta ole khami chin hatun tumatan ni mai se clear tu te channel min ngai lut sak thina
in chunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe mai ba ka hype te po khamin han ti sak le ta ula thu ainom tak te nin mo chau chunzom le zel te po kan tum don nia